Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar to silal mun sangi Union Cabinet Minister Sarbananda Sonowala nimin khan lungleya wantlang inkhoma thusoin sarkar lai puichuan marchak state te angai to ani ati Governor Dr. Haribabu Kambambati and Ramchunga State Pariat le Union Territory pangate statehood date lomna hun Aizawl Ras Bhavana nimin klai khan buat sai India thona sipailal ber Air Chief Marshal VR Chowdhury and nimin klai khan Champhai District of Farkon atlo Union Cabinet Minister Sarbananda Sonowala chuan nimin khan lungleya hun mangin Old Tennis Court muna wantlang inkhoma thusoi BJP lunglei district buat sai wantlang inkhoma hian pu Sonowala chuan Prime Minister Narendra Modi ka ishwaina hnuaya India ram chuan na satakin ma sona India ram state shang BJP sarkar na po masona na satakin athlenga Mizoram po in masona du chuan BJP sarkar siamangai ani ati Congress kumsom rukchuang a sarkar chung khan India mar sakhian mason aneilo lain BJP kumkwal asan ve sarkar chung hian India mar sakram te chuan na satakin ma sona pomodia kai shwai central sarkar hian India mar sakram te angai to ani ati Pumodia sarkar chuan India marchak mason atan hian chengvaibel chenwai somruk panga chuang da in Central Minister shang tele ama pumodia ngei po in India marchak ramte anin tlo chuak rengani Sonowala chuan ti in Manipur boina chu namle nam boina ni a sa khwana thila wanga boina ani lauti sha tangaya India rama hian sa ko tin ten zalen na an nei vekani ati a lunglei district mason turin BJP vote linangaya BJP vote lin ani chuan mason tur sum tam tak ba ka airport an siamang ati Governor Dr. Haribabu Kambambati and Ramchunga State Pariat le Union Territory pangate statehood day lom na hun Aizawl Ras Bhavana nimin klai khan buat saya hehuna hian IAF Air Chief Marshal Vivek Ram Chowdhury le Chief Secretary Dr. Renu Sharma te po antel Governor Dr. Haribabu Kambambati chuan Ramchung State shang le nam shang te inza ton taka chen hau ani chuan India ram chu ramchak takan chon zom zel theyang atia chutiang omzel tur chuan mi puite acha ani IAF Chief Marshal AR Chowdhury po in he hun lomom takhi India ram namlian le chitam tak omna timoi tu le ti chak tu ani zia tilang chiang tu ni na soya nam inpum khat ni tlang zel tur le mason tlang zel tura ke pe na changrwal turin kal khom te afuini Mizoram pok kong tam taka mason theidin hmuna dingin Aizawl voi khadron tlo na po thil enton tlak tur tam tak amoti asoi This celebration is a testament of our country's diverse tapestry of cultures, traditions, and identities that make up this incredible Indian mosaic. The common thread of patriotism and love for our country is a uniting factor for all Indians. Statehood Day here Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Haryana, Punjab, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Tamil Nadu le Union Territories, Andaman and Nicobar Island, Chhattisgarh, Delhi, Lakshadweep le Puducherry ten lomin Aizawl la zirna in shanga heng zi status mi zirlai tele sombik ten hun hlimom tak an manga Art and Culture Department in Chero le Sarlam ka in Entira Indian Institute of Mass Communication Patsong University College Mizoram University Regional Institute of Paramedical and Nursing Science Annam dang zirlai tele Assam Rifles sipai ten lam shangan Entira Ladaka ron kal pol riat le pol ko zirlai ten an nam lam le zai an ron pho chuak ve bok ani India thlo na sipailal ber Air Chief Marshal VR Chowdhury za nimin tu khan Kumbrigam Assam atangin helicopter localin Champhai District of Farkon atlo Champhai District Borsa pu James Larin chana SP pu Vinit Kumar le DIPRO PC Larem Raditen Air Chief Marshal hian lodong songa Farkon khwa 42 Assam Rifles muna Pishikan Group Air Force le thopui te chuan Farkon le chevela Air Force malak na shang Chief Marshal nena hian reporta an na thona le an manroni te har satna an nei lo thule an mo phorna te thetaka an hlen chwa thei thu an report ani pu James Larin chana le SP pu Vinit Kumar te chuan Air Force le Assam Rifles te chuan Champhai District thunei tu te thetaka an tho ho thin thulo report in Air Chief Marshal VR Chowdhury chuan mi puite himna tura thei top chwa tlang zel turin cha ani Air Chief Marshal VR Chowdhury here Group Captain KS Raina SO to Chief of Air Staff Wing Commander BD Chowdhury Onis Joint Secretary AFFWA le
security staff ten ran troi oma farcon official tele air force thok tu ten anin komzo hian nimin vek khan helicopter in Aizawl an pana Mizorama zan khatariak don ani air chief marshal hian nimin vek khan larsap Dr. Hari Babu Kampam Pati atloa Mizoram ven himna chungchang an soiduna larsap muna hian 23 sector Assam Rifles DIG Brigadier British Upadele Group Captain Rainatin Antoyom ani Union Defence Minister Purashnath Singh chuan Mizoram Autonomous District Council te ti changklunga thuna in sangjok pek ngei an ni tur thu asoi Nimin Khan Union Defence Minister Purashnath Singh hian tipa thlengin palak bial BJP candidate Pukesha Motan tipa kholai in khombuat se he thu hi soya Congress in Central Sarkar na chan chungin Marsak State te an ngai tha ni in soya BJP Sarkar no hian Delhi le Marsak biale Mizoram te chu thinlung lama nai taka omin mason na sa takal puyani atia Mizoram mason tur kong sang sang tho ani ti in mararam mason tur abik taka ro manani thu po asoya BJP candidate te chu vote ling ngei turin mi puite asomani Purachna Singh hian mamit a thuwa soina India ram ven himna konga Marsak State chu mun poimo takani atia namhuai sen takle namril rupu mi huai sen omna ani wangin a chuang tak zet ti asoya Congress Sarkar chungin Mizoram bom thla kani atia mi puitam takin Congress Sarkar line har satna antok ti soin BJP Sarkara ero state ral muang takani atia namhum him tu ania wangin Mizoram chu an chhuanom tak zet ti asoibok Union Minister chuan Mizoram chuan mal somna tam tak adonga ti a infiam na sang sanga le thil danga te po mason na tam tak athleng ti soin Mizoram tong hlutak le namzia rang te chu achwang tak zet ti soya India rama Congress Sarkar line Marsak State te na sataka ngai tha an ni china BJP Sarkar na noya ero chuan mun poimo tak achang chhauti soin Thailand le India insum don ton na konga malak mek chu Marsak State ten an chortang gai don ti soin mason tam tak athleng don atia an Sarkar nuwa Marsak State a thlon tum mun som pasari an siam to ti soin airport som ni chuang siam tharan don atie Defence Minister chuan Mizoram Arsel na lam konga mason na omtheinan World Bank nen MOU zia to ani a he cheng vai bel che da thum som ni per point pasari man ni in resel na konga state chunga mi puite tan chen fak om tak ani don ti asoi Union Minister chuan Ayushman Barak kaltlangin ramchunga ham thatna dong mi noili singli sang rukanom to atia mi singa chuangin andon le theinan malak me kani atia Marsak State ta mason na tho tam taka om to ma se mason na thleng phak la un na tam taka omani atia henga thi hian mason na thlen kim theinan BJP Sarkar na siamangai ti soin Central lama Sarkar in zomin chaktakin mason na thok theidon ani ti soi Minister chuan Mizorama kong siam nan sum tam tak anda ti soin Mizorama rail kong Myanmar border thleng siam tumna omati a Aizawl litanga site si chwa thleng baka pelitwa thlenga rail konga inkalpo na omtheina turin malak na chakta kalpui ani ati Chanchinthar hi Akashvani Aizawl litanga puan ani kumin January ni khatle October ni somthum pakhat inkar chung khan Excise and Narcotics Department na thok te chuan heroin kg somsari pali le gram zan hi somni le methamphetamine kg somsari pariat le gram zariat som pariat an man Excise and Narcotics Department thupwang tu pupeter zo ming thanga hne tanga tudon danin kumin thla som chunga heroin manza thi ni kumpum pui chunga heroin manza let ai tamani to a ni kumsang hi somni pani chung khan Excise and Narcotics Department na thok te hian heroin gram somthum pathum le gram zali som pariat an manani methamphetamine ero chu ni kum khan an man tam hle a kum ina kg somsari pariat le gram zariat som pariat an man lain ni kum khachuan kg za som panga le gram sari zet an man thungani kumin thla som chung hian opium gram zathum somruk pasari an mana ganja kg za somli pariat le gram zali somkwa pakhat an man boka ruina atana man the khodam doi ba ka alprazolam nitrazepam le tramadol tam tham tak an man bok thlasom chung hian rakzu le zubil lai ba ka sabzu tam tham tak an man bok Mizoram Legislative Assembly in Khanla tora in Khana thiang hlim le fel fai tak thene torin zu le rui hlawlaka in thiar filim vek torin mi puite chu Excise and Narcotics Department chuan an ngena in Khan ka hnoya zu le rui hlawlam chi reng reng selek lau torin mi puite chu an ngena ni Chanchinthar puanti top mai na tlang pui Union Cabinet Minister Sarbananda Sonowala Nimin Khan lungleya wantlang in khoma thusuin Sarkar lai pui chuan Marsak State te angai to ani ati Governor Dr. Hari Babu Kambam Pati and Ramchunga State Pariat le Union Territory Panga te Statehood Day lom na hun Aizawl Raj Bhavana nimin tlai khana buat sai
India thlona sipailal ber Air Chief Marshal V.R. Chowdhury an Nimin Khan Champhai district a Farkon atlo chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani